وڵاتیان سووریەین. devera aram mijara rojevê Amerîka dixwaze leşkerên Ewropî şonawan bigire, Rusya dixwaze polîsên leşkerî lê bilav bike û Tirkiye dibêje divê dever dibin kontrola wan de be. Diyardeya cudabûnê di nava rêzên Qesedê de bilav bûye. Herî dawî jî berpirsekî wan li gel 16 çekdaran li gel $2 derbasî Iraqê bûne. Revandina welatiyên sivîl û bin pêkirin li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Silav û rêz. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan di hevdîtinekî de li gel tura CNN ya Tirkî ragihand ku her deverekî aram lê sînorê welatê wan bê avakirin divê dibin kontrola wan de be. Erdogan got jî ku eger pêwîst be devereka aram bê avakirin divê dibin kontrola wan de be ji ber ku sînorê wan e. Erdogan serbar kir ku wan danostandinên erînî li gel hevşanê xwe yê Amerîkî Donald Trump kiriye di derbarê rewşa Sûriye û tekez kir ku peywendiyên wan li gel Trump di derbarê Sûriyê de başin û ew yek gelek pirsgirêkan asan dike. Erdogan di berdewamiya ragihandina xwe de got ku wî vexwendinek ji Trump ji bo seredana Amerîka wergirtiye û wî jî heman vexwendin raserî Trump kiriye ji bo seredana Tirkiyê bike. Wezîrê Derveyê Rusya Sergey Lavrov ragihand ku eger heye Rusya jî beşdariyê di avakirina devera aram de bike û bang li Tirkiye kir ku aliyên Kurdî yên terorist di nerîna wî de eşkere bike. Wezîrê Derveyê Rusya Sergey Lavrov ragihand ku eger heye ku welatê wî jî beşdarî bike di avakirina devera aram li Bakurê Sûriyê. Eger hat û ev proje bi ser ket û devera aram hate avakirin. Wezîrê Derveyê Rusya Sergey Lavrov beriya ku seredana Sînê û Vêtamê bike ji ragihandina welatan re got ku behsa devera aram tê kirin li ser bingeha rêkeftina di navbera Tirkiye û Sûriyê de ku li ser bingeha hemahengî û alîkariyê di navbera her du aliyan de hatibû imzekirin. Lavrov tekez kir ku wan gelek kar di vî warî de kirine û avakirina deverên kêmkirina astê şer yan deverên aram ku her dem polîsên leşkeriyê Rûsî beşdarî tê de dikirin lê eşkere kir ku kesên leşkeriyê hemahengî di vê derbarê de dikin piştî wergirtina nerîna rejima Sûriye û Tirkiye. Lavrov serbar kir û got ku tu hellehevkirina Rûsî û Tirkî nîne derbarê kîjan aliyê Kurdî li Sûriyê terorist e di nerîna Tirkiye de û matirsiya wê li ser ewlehiya wê heye. Lavrov diyar kir ku têgehiştinekî hevbeş bi Tirkiye re nîne gelo kîjan aliyê Kurdî terorist e. Ji ber ku Tirkiye bi fikare ji vê yekê lê pêwîst e cudabûnekî peyda bibe û aliyê terorist li cem Tirkiye were diyar kirin. Her roj berpirsên Tirkiye radegehînin ku pêwîst e çekdarên PKK û baskê wê leşkerî li Sûriye PYD ji vê devera sînorî pê re were kişandin ku bi gotina Tirkiye ew çekdar metirsîne li ser ewlehiya Tirkiyê. Di derbarê biryara Amerîka bi mana 400 serbazên xwe li Sûriyê Sînatorê Amerîkî Lindsey Graham ragihand ku ev çend welatên Ewropî hand dide ku hejmarek serbazên xwe li deverê bilav bike û serbar kir ku êdî dem hatiye ku welatên Ewropayê rolekî giring di Sûriyê de bibînin. Sînatorekî Amerîkî dibêje ku êdî dem hatiye welatên Ewropî roleke giring di Sûrî de bibînin. Sînatorê Amerîkî Lindsey Graham biryara Serokê Amerîka Donald Trump bi mana 400 leşkerên Amerîkî wekû hêzeka aştî Parîs di Sûrî de bi giranî nerxand û got ku ev çend welatên Ewropa handê de ku hejmareke mezin ji serbazên xwe li deverê belav bikin. Graham di gotineka xwe de ji Fox News re eşkere kir ku 400 serbazên Amerîkî yên ku koçka spî biryar daye ku li Sûriyê bimînin wê karibin hezar serbazên Ewropî berve Sûriyê kaş bikin. Her girêdayî bi vê mijarê Graham got ku hezaran serbazên Ewropî li Sûriyê li ser destê çekdaran hatine kuştin û ji bo Ewropa dihatin şandin û ji ber wê yekê dem hatiye ku welatên Ewropî li vî tevgerê bikin û di deman ha de rêjeya heştê ji salî ji krîza Sûriyê li ser milê welatê Ewropa dikeve û eger heye ku rêjeya 20 ji salî welatê Amerîka li xwe bigire.
گراهام تکزیل سروی چندی کر و گوت کش ناف برنا یک جاری یا داعش و نهشتنا بگراری خستنا داعش جرکه یکم یه امریکایه و اگر کو امریکا هیزن خال عراق هشت بونا داعش لعراق ندما و وی هات باش ناف برن او جیل گوری آخافتنن سیناتوری امریکی لیندزی گراهام سیناتوری امریکی آماجه کر و گوت کد هیامات چند هفتین بوری دا وی بردوام پیوندی لگل ترامپ دکر و جیرا تکزیل سر گرانتیا نوگر داعش کر هفدمی تکس کرناوی و ایران والاهیا هیزن امریکی لسوریه دا نگره سرباری پیوستیا آواکرنا دورا آرام دنافبرا ترکیه و چکدارن پیاده ده. جالی خواب آژانسا فرانس برس درباری لیدوانن گراهام گوتنن گراهام نیزکی نرینن ترامپن که هف پیمانیین واشنطن ین اوروپی و هف پیمانیا ناتو ده پاراستنا اولهیا نتویدا نآلی کارن. بله تماشاوان هجام بهتر لسر دور آرام راوستن ما الاستودیو ارکی میوانداریا دکتور اکادیمیناسی کرد رضوان بادینی کریه مبسط دکتور تبخیر هاتی وەکو تێخویاکردن دەڤەر ئارام هەن بە هەن نزیک دەبە رووسیا دەبێژە و ئەوێ پۆلیسنپایی لەشکری بڵاو بکە ئەمریکا دەبێژە دخوازە کۆلشوونەوە هێزین ئۆروپی بگرە و تورکیاژی دەبێژە دەوێ ئەو دەڤەر دبن کۆنترۆلا وان دەبە ئەف دەڤەر وێشکیرە بە ململانك قال لك قدس وزحمة حتى ها حمي حمي دايني في وندار هالوستوان يعني جو بيجي بينينا وانش بو مثلا في حرم آرام نقل كي روم واشكربو بيجي بواكي دبلوماسي حول دام بيجي حوال بندي خوختر بكين كارتا خوختر بكين اللي ململانا جي حرجاري بيتر عنها ذيك وانا غيدي عشقوي عشقوي وبيجي قربوي تو پێشبینیا کی دکە کۆی دەڤەر ژوارە ببینە رووسیا یانژی تورکیا تایبەتی باوريا مدي هيفي قال لك باش عنها جو امريكا بمين امريكا فرنسا قبل امريكا كان قبل امريكا قلت لهم يذكرن جوان قال لك هاودان ام بهفر هاتيه ام بهفر ذكرن باش انا بقول هذا البند اخوه اواكي حتى عسكريا كسي جو بهدور الشرد كسي جو ام بيجن بيك خندق يدنا هنا زافر شيء هناك ذكر هناك بمين انا اخلاقي عسكري اواكي اشتي حمودي يعني جزبي أريد هناك بيجن مراجعيك شبه مراجعيك باش شبه لحمي أمريكا از باش متابعتكم رأيك جتي أمريكي جمارك يكجار مزن جي كسي أم بيجن وقت بيجي ليدرز أبنيون قادة الرأي لأمريكا جي حتى جناب وقت بيجي إدارة ترامب نرازي نجفي تشتي ترامب كود باواكي برعجلة إجا هيفي أوي هيفيا آگو تی اشکار کردن آنها وقت بیجی شانسی بهتر هی بمینه و بریتانیا و فرانسا جی آواکی سمبولیک وقت بیجی جمارا عسکر خلوت زده بکن اگر امریکی 200 حیا 400 کسی بن به حیث حیا 1700 2000 راجي بريطاني وفرنسي وهناك ولاتي ديتر هر ولاتك بشي وكي الشيوان وك بيجي دست خوي تاخنا باشه بس هناك ولات هنا وكو روسيا وتركيا دستوردانك وال لشكري بريد سوري ده ودخوازن رجدن لسركو هبونا كوان هبه امريكا ويري بدا كيجان عالي بهتر روسيا يانجي تركيا باوري عمدي هنا بري بومبيو بري تيلرسون وزير خارجية أمريكا إيبري حردوا غافاغو أو لافروف لجوينا سوتشي بنافو دنج غافاغ 6 ساعات جوينا دوام كر دور دقوتن ببي جمان يعني وقت بيجي بأواكي بيرفا كريب هدور اشتغلين دسر مسألة سوريا وقدرة كرداج ويش أخي كم بيجي هات قسكرن لحركة جوشا خو زاوية خو روس دبيجن تشتيجو وقت بيجي جوار معروف آلية عم بيجن فيش كرنا شارع سريع كيشا كردي بيجن برا أوتونوميا كولتوري كردها به ليه قال لك خوش بوي نايشين ودوس هبال بندي خويا سوريا وقت رجيم نا زختي في شارع سرناكن وقبول بكن وقال لك جاراجي مش 10,000 شازاد حتى انها ببلان وبدانو صندنك وقت بيجي كونكريت باردا صندي سيرفي مسألة قابتي أداوي خوي فدكشين يعني تشتكي نحازن جبونا قوتني خو عم بيجن نخساري بكن نجي هوا بند خو سوريا بخيدين افا حقيقه ايرو بخوجي وفدك تي موسكو اجي دعوت ليبهم اجي قالكم شبانا بخارجيه ونشتبه امز نشم
چما شبيش چما برجو ما بصراحه موقفهم بر ضعيف دي او جي هن جبان كردا هن حسابن هن مثلا بيشفرو بلكي تشتر بس نافانا بيجم جو بوشمان بون جارا غاوا اسد شامبيون ونشون حتى ها وقت بيجي او خطابوان كما ام باسد دانو سندريناك ام جي ندجن كرد سوريا بقشتي الجور شارع سريع كأشياء نبون لكن سوريا تشتكي نادو وروسيا نج حاضر نفشارة حقيقي وزختي بك نجي دبرت ماندو بك يعني نجبونا الجناد السوري نجبو شاندنا بجن بكردا نل أستانا نل أستانا نل سوتشي التزام كوي سياسي حقيقي نبون أزيك كسي حاضر بهم لسوتشي يعني قبل تدهنا بعد دوان حزار وياك حاجة تتم تبينن تمشي يعني او كسي ايغو صار خد حاسبين او كسانا هنا كي وقت بيجي ببعض دين اف رايا من باشا برجانديا كردستان ها برچاو نبيه دنا برا في الملانيا كنت خوجنها باسكراف هزن زلهز امريكا روسيا تركيا فرنسا تنها كسي باشكره برجانديا كردي زلال نكريه لبلي تني روسيا داخوازك جي تركيا كريه كوجوار بدا ديار كرين او كسين كو تركيا دبينه ترور جي كردان كينا ما بس روسيا جويه كشيه برون اشكريه او جي خوش زانن بي گوش تركيا بپرسن لي اواهانه تركيا بي وقت بيجي برانبر نتخست نتشتكي خوا زلال بك او جالي كسي متابعه كسي ايغو بجوي مثلا شوبين جنيزي رونو اشكري موقف تركيا لي ديجل ويجيري خواست جبو دبلوماسيات اخو هامش كي به جبو ريسكي جبو ياري كرني جبونا ديماغوجيتي جبونا بروباغندا فوالا كرد بريمانه ام نجي كردان افتشانا اوكي خطابات روجانا مدبيزن لي بريتا نا مستحق جوزماني ببارستن نا مستحق جو ما في ببارستن نا مستحق اوكي شاشيه بي دي وبي كي ام دفاع البرناكن اما انا امجي دي جوانا بلام كرد هنا ياكل الجوان جفينه جو تشي بول موسكو مي بخوا از رجال بسبور شعر زي كيشا كردي اي روسيا ما بهفر بيشكش ذكر قنصليوان جونشتيبو دبيجي ام ندجي كردان وكرد بريمان ونزانشي ام دجي ارهابين وقرك اشكره بيجي مو اشتبه تدجي ارهابين يعني ما بس مزبان نموناتين جبنا كسر متى مشهد كده صوره دم مو اشتبه تدجي وانا لكن جمر بيش تج بو كردا تشيش كردا قبول لك كردي وطننا هون بيجن حفتي بينج اندامي اك بارتي هنا كرد هون بيجن ناوي شي جدرفي بي دو بي كي كرد باكور نظام چند كردي بارتي جروب ديتر هنا اللي كان اندام خبشن ناوي شي برلمان كما هون شعياتي نادنوان اوجي بهفر اتفاقوا هف بيمانه شيء كان انا شاش حفت حزب كردي هنا انا خازن ذاك من هالبجاردين داويجين ما بس امن قابا تبو خاز الحجته بقري تتم هامشكي مارجكش خربيرج بونا قلت تدلياريه بك يعني تدليز سرغوتنا وكيشا كردي 20 مليون 25 مليون تركيا چار سرناك تفي كو دبرا ارام يكون ها باز جريتي كرين كار جريتي كرين تواهيا دبرين كردستاني لكردستان سوري الخدغره لبلي فعلي و بارا كردات ذهبه زانه كاك زيد باوري عمد درفتك زيريني انا هي جبو كردا اللي مخابن بالدهي جاران برين هاد ديرو كما دمجوا مد اف ديار دوباره بوي مثلا جماعتك جروبك بارتيك عشيرك هوزك نظام شيء شردكن ديجي برامبري وان شردكن ديجي وان شردكن اما بيويست ام بزانبن كرد خلصناك حياس بيت بيجي استجر باورناكم يقول مثلا افتيزي انا اي بي دي تكفن سريا يعني شيء معقول انا لكن برامبري و برافاجي و ايدي ايجو كوان ام بيجن كواليسيون نبنا تويد جداش ياجي عالم اسره دوليه والناس كينش كردا براج بيجن برا نبيجن والله انا كسا انها او مفاوضه مقبول وزان شبه وقف دعايتك اوجي تيكرن باواك خرت برا مر حقيقه تجمله تخر بيجن درن الحمكه سيقداريتكن تحمل ولات
تو شخصك ثانوي بصحفي كي هنا كي جهاتي بوشالاك به الخارجيه فرنسي جي روسي جي امريكي تكار موعده بس وخلقي ببين ام نايم واتا تبو ممثل شرعي وحيد ياجي اي باور بيكري افتشتانا قرك فان تعبير قرص زعيف نايم بكاراني برامبر او دوسيونا كردي عام بيوستك بو كردان باوري ام دي وهبه ينا دي ستحدي مزن يكتياميه تشالنج هاري مزن كرد وهبن وك ام بيجن مفاوضه بهبره افتشتك انا امريكي كن دسخوشيل واندكم ودسخوشيل انا كسجتكم ايجو قايل بون بوار رونشتن تشل خرابشكي الكوباني تشل هاوليري افتشتنا معروف نعطينا ناس كرن اعلام مراجعندنا دي بحثا وانت كرن افانا هنغافن زور باش هاجرن بخوازن وان شاشيه ديجي جي دور بخن ام كارگریا ما باشتر به لسر ملت ما و ام بجم يكرنا هالوسط كردي بيويس ام جوان شانا بنكشن شاشي قالكن وجار هي نشاشيجي يعني هن حمد جاده وقت ليس كنا زلال جي هي لكن جبونا تنق اجبروا عم بدا يا وقت بيجي جبني جوان وقت بيجي مافورة بكشينه قرقت حاضر به اويش خو باور بحم كسر كار بدو بستينه اويش خو باور جتيزا خو جهازا خو قوات خو ج برينسيپ خو ج بلان و بروجي خو باور به تناطر سجن ساكي بزعيف ربير بدو ستينه قالت خديه كيشي بيجي التجارات الحاجات ناقر جد باوري عمد بيوسي اباهاني نبي جمر استنغ وقت بيجي ريغر به جبونا تشكرنا الوسط كردي مشترك هبش باشا نموذج عراقي اگر هي ورا دوباره كرن تفيكو كردستان سوري نل سر هبن لبري ارادك دولي هي کو تشتکی ده ورکی درست بکن و تایبەتمەندیە که کردان تیده هبه او تایبەتمەندیە کو وره درست کرن تایبەتی اگر قد غفرین هاته راگهاندن و کرد بکارند قوناغا سیاسی ده پیوندیان یانج دانوستاندران لگل سرخابون خویا اداری بکن باوري عمد او درفتا سوبجكتيف ذاتي هي ايرو تفكرها كردي مستويايه بله جمارك باش جي سياسة مدار وروشنبير وشعرزاو وبسبوري حمو بواران دي تشيبونه وقت بيجي رافاندا كردي لأوروبا جي جمارك باش جي كسي چالاك درخستية يعني قبق ام خديل ملت خدر كفن خديل كادر خدر كفن نرينك حزبي طنق ننرن وانا قش بمن سرمياني مرو تيخن كار وعلي كار من بوارد باوري عم دكارن ويجي فراغه هي داغرن ويكارن من خدي لحق خجر كمان جفينك عام لازمه جفينك ام حمك سي بيوندي دار كارن وتيزي وان هنا برهمي وان هي اماكا وان هي بارا وان هي دي تشكرنا في ام بيشن حدث دي بهدورون او دبيجي اواكي شرعي دا خواز بكن هريما ديجي فرينا فروكان دروس افايات به او جي جو تشرعيتي بستينه بنافي ملات قسبك قباك جمارك مزن هبن وابهان ملح لازمه كرد قرسر شار بينش خلان صار هبدو الناف هبدو اتفاق بكن ابهان ناي تاجيل كرن زور دي اكتواليتي دي زور ملح ايرو بري سبه هاجر امكارم ويجي فيني تشيك نو تشاغ نابا اكس يعني جريك نابا انا كسان نابا تفدمي دبي بروجا كردي بين شش خال حياة انتخابات شيء بين انتخابات شيء جير سرپرستی امریکا و دول اتحاد بروجا کنگرهی کردی نتوی انجن اجتماعی سوری نه حتى سوري نه حتى نكرد نتن كردي ايرورو قدر دير زوري ورقه واجي ام نب ارزوامه نب ارادامه بيما هاتي جريدان بحمور رجلاتي كما فراتي مادام وابويه امريكيش بوان نقل كي مهم نقشه ام بيجن اثنوغرافي قومي كيد وردن جبوان جغرافيا هريمك هفدو تكملتك اقتصاديا كعرب هريمك ام بيجن فيدرال سر بخد دهاتو دي جبوان اب مهمه يعني قاعد بيجي والله انا جماعه كرداتي تنه يعني كيمه جماعه نقل لك درد دوي ام بالذهنيته ومنتاليتا وانجل تماشى بكن ام تاني اخوه ببينن تاني برخوه دارك وقت بيجي دارستان برشعب ما باخذ دوي ام فراتر ببينن انزام بغير مرسر لسر ما ولسر دا في هرمي شد فكرن اگر اب فينرين بننا مكاربن زور تشتا وقت بيجي قصاش بكن روشك قالك الوز هل كردستان سوريا بتايبتي لسر دفرا ارام
ایرو واشنگتن پست امریکی روزنامه داخوازک ج ترامپ کریه سروکی امریکا کو پیوندی خو یان جه هبونه که ترکی د دورا آرام دچیگه دما کو هلوست امریکی بر ترکیه و دشه ترکیه اگر در باز بو ترکیه و بچه آوایی هبونه که کردی بهله چی به یا جه اگر روسیا در باز بو ویل سر چی بنمای هبونه که چی گب تایبدی چه پیوندین و یعنی جغرافی کردی راست راست کردان را تونه لدور ده چه سینورین و بره تونه جالی دی و ایران جالی دی و سوری بخوای رژیم سوریه لوی در فتا کردی از بینیم که نامینه یعنی گلکی لاوازه اما او تشتي قود لاواز تدبينو حمكس بينه مخابن قبردوان بكجي او لاوازي شخو ام جناف لي سكيدرت كبن يعني ام نماد بن وقت بيجي يا ريزان يعني يا ريكان بل امي نماد لي سكيدر بنجي تركيا بمينه بيسنا كان بقرن كاوي شبكه جمال نمونا عفرين الديار واشكري تشد قلويتك كي باورناك لرجلاتي فراتي باشتر بك روسيا حمها ولا خدي وك انا مقول بروجيك وان هي او بروجي انا دريان بيجن بلكي نافاجي مره نحوجي مره بيجي دريا وك قدري جميل وهنا كي دتر انه قدري جميل وك قد هو كرجي ناسنا بلاتفورما موسكو ليه تخوازن دريا وان وك بيجي قبارا كردا قورتر بكن او كسي حاضر بن وان بيشكيش بكن وان بربن ريجيم ده دح بدن بحد ادنى بريجيم جي امزان تشتكي نادا سقفي بلند دستور هذا حزر دوازاي زي ترتنا انه ما في واحد زماني كردي وفردوي مساله مصطلحات اداري قد نحاضرن يعني نتن اداره ذاتيه قبول لكن تاني بيجي اداره محلي او تعبير مصطلحي يقول كارتانين هنا ايام اسدي بافده جبرولو ابهاني انا باوريام دي ليسكك بر اليه حتى انها او تشي روس وامريكان جارك دي سوتشي سر اتفاق كرمون بيحم اطرافي ديتر ديار اواجي بدكشي باش بدشي بشتي جو بسركه الحلبه ولا غوطه ولا باشوري سوريا ولا وانها ادلب ما يقولوا هنا كي وقت بيجي ريجيم كتي شعب ودبين انه والله بهزبوي وحاول دي وقت بيجي هل مرجع بتشبسين فرز بكل سنه كاسيدي يجبروا له ماي خاله هري اساسي جبو كردان وقت حمه بوناغ ايرا بردو تاريخ كردي دهات دوباره كرن سبب اشكال عندنا كردا كردون هاجر اباهان برشاوي سياسه المدار ما بمين وقت خالك اساسي وهول بدن وي چارسر وي علاقه اساسي قوم جيش كسبون چارسر بكن باورام ما في ما شانس ما هي قام ببن خدي تشتو خدي ام بجن هبونك جالك سباس دكتور اكاديمي ناسي كرد دكتور رضوان بادين دير قلمه بو جالك سباس جبو بجدار بناتر قلمه هفده میکو پیاده بیجه او قامش لورج آوای کردستان بریو دبه و تو کار و چالاکی بیوان نای انجامدان رژیم سوریه و هن آلین بسر و کار و چالاکین خواه بی ریگری دکن هری داویجی لتاخا طیا باشور رجاوای قامش لو هجمارک هوزین عرب جبو پشتوانیا چکدارین رژیم اسد جویانه جدرنا خواجهی سوری سر به رژیم و ایرو بلاف کرن که هوزا شرابیان یا عربی و هجمارک هوزین عرب جبو پشتوانیا چکدارین رژیم اسد و دجاتیا مانا هزین امریکی لی سوریه لتا طی یا باشور رج آوای قامشلو جویانه و او جوین بناوه کمبونا نشتیمانی بناف کرن هوزین بشدار پشتی جوین داخویانیک بلاف کرن و تیدا گوتن که او لدجی آوا کرنا دورا آرامن و گفین ترکیه لسر باکور سوریه شرمزار تکن. هات راگهاندن کو سرکرده کی چکدارین قصده لگل هجمارک چکدار جناو بوری جدا بونو بری خدابون عراقی روزنامه الوطن بلاف کریا کو سرکرده بناوی اورکیش لگل 16 چکدارین بریا درگه سینوری لنزیکی تلکوچر بری خدانه عراقی هر لگوری زانیاریان کو فرمانده نافبوری برپرس بود بر چکدارین قصده لزوین العمری پترول لگوندوار دیرازوری روزنامه نافبوری هر وها تکس کرد که اورکیش نزیکی 20,000 دلار دزیه و بریا بری خواه بده عراقی لگل هجمارک چکدارین قصدی.
Cudabûn di navbera çekdarên peyadê de bûye rewşeke giştî û çekdarên peyadê bi hilmeteke girtinê lê gundên sînorî radibin. Di derheqê qaçaxçiyên ku eger heye alîkariya wan çekdarên cudabûyî yên peyadê dikin. Rewşeke cudabûnê di navçekdarên YPG yên bi ser peyadê ve durist bûye. Bi taybet serkirdeyên leşkerî yên ku ji ber sedemên cuda berê xwe didin revê diriyên qaçax re di sînorê Bakur û Başûrê Kurdistanê re. Hin serkirdeyên leşkerî yên YPG û HSD yên ku ew bixwe bingeha hebûna peyadê ne ya ferzkirî li Kurdistana Sûriyê û bi hevrêzî li gel hin aliyan li Tirkiye berê xwe didin dîwarê sînorî yê konkrît li ser sînorê Rojava û Bakurê Kurdistanê. û li aliyê dî alîkarî ji bo derbaskirina dîwar bi wan re tê kirin ta xwe bigihînin Tirkiye. Her ew serkirde û endamên hêza çekdariya peyadê li Rojavayê Kurdistanê yên berê xwe didin Tirkiye hin caran tên kuştin ji aliyê çekdarên peyadê ve eger peyadê bi reva wan zanî. Ji bo rêgirî li wê rewşa ku bi awayekî berçav belav bûye di nav çekdarên peyadê de peyadê dest bi hilmeteke pişkinîn û dîvçûnan kiriye lê gundên sînorî yên Başûr û Bakurê Kurdistanê û xelkên wan gundan bi alîkarî di reva çekdarên xwe de ber ve Bakur û Başûrê Kurdistanê ve tawan bar dike. Çekdarên peyadê yên ji navrêzên peyadê direvin ber bi Başûrê Kurdistanê ve jî bi hevrêzî li gel qaçaxçiyên wê deverê xwe digihînin aliyê dî yê sînor. Ku bihteriya wan qaçaxçiya bixwe endam û alîgirên peyadê ne û bi nêzîkbûn ji wê partiyê karê xwe yê qaçaxçiyê birêve dibin. Ev hilmeta niha Rûdê de di nav peyadê de nekevne û ji serdema PKK ve berdewam e lê berê tenê rewşên tekane bûn û wêrê xistinê karî bû tirsa kuştinê di dilê wan kesan de biçîne yên ramana cudabûnê ji navrêzên wê dikin û kesê cudabûyî li her cihekî ba dihat kuştin û gelek nemûne di dîroka vê partiyê de hene. Gelek ciwanên tevlî wêrê xistinê dibûn û ji ber poşmanî û vîna jiyaneke normal berê xwe didan cudabûn û revê û hin aliyên dî jî ji ber diziyê ji nav peyadê cuda dibûn. Peyadê baskê leşkerî yê rêxistina PKK û ji ber ku rêxistineke li ser bingeheke sist û lawaz ji birjewendiyên kesayetî û rêbaza ezîtiyê hatiye ava kirin û di bingehde rêxistineke nemiroviye û dijayetiya pirsa Kurdî dike, tenê kesayetiyên lawaz û bêrewşenbîrî li xwe digire û kesên ku mejiyê wan tê şuştin û tevlî wê rêxistinê jî dibe tê perwerdekirin li ser heman ideolojiyê û kesayetiya xwe ji dest dide serbarî tevlêkirina kesên nepispor û bicihkirina wan di hin waran de ku ne cihê waye. Necara yekê ye ya ku berpirsekî pile bilind ji nav çekdarên bi ser peyadê ve cuda dibe lê ew yek bi berdewamî tê rûdan. Beriya niha jî Talal Silo berdevkê bi navê çekdarên Hesedê yên bi ser peyadê ve ji peyadê cuda bû berê xwe da Tirkiye. Hin caran û ji ber poşmaniyê ku kesin hebûn tevlî peyadê bûn bi armanca beşdarî di projeyeke bergiriyê de lê piştî ku ew rêxistin ji nêzik vedîtin nikarî bûn berdewam bin di nav wan de. Ku ji wan jî Hüsamüddîn Awak Emîdê ku ji Qesedê cuda bûye ku Awak piştî destpêşxeriyên wî di hewlên nêzîkkirinekê de di navbera aliyên Kurdî de û veger ji bo rêkeftinên hewlêr û dihokê raserî girtin û hewlên terorkirinê ji aliyê peyadê ve hat. û ji ber wê yekê jî Awak cuda bû û berdewam e di eşkerekirina nehêliyên peyadê de û siyaseta wan ya çewt. Awak derbarê cudabûn ji çekdarên bi ser peyadê ve dibêje ku çil serkirdeyên PKK di dema şerê Efrînê de berê xwedan Tirkiye û nehêniyên tunelên Çiyayê Parsê û Efrînê eşkere kiribûn û bi her yekî re milyonan dolar hebû. Ji wan jî Heval Bekdaş, Heval Heter, Heval Siyament, Heval Egîd, Heval Tolhildan, Heval Zagros, Heval Çiya Efrînî, Heval Sedîqê Eyranî, Heval Seyfeddîn, Heval Cemal, Heval Şihab û Ebu Şihab Heval Ceger. Ew zaniyarên Awak niha cih bi cih dibin û rev û cudabûn di navçekdarên peyadê de bûye rewşeke giştî. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê welatiyek bi temen serbest hatiye berdan û lê aliyekî din dermansazeke Kurd ji aliyê grûpên çekdar ve hatiye revandin û du ciwanên Kurd tanha bêçare nivîsin. Li Efrîna Rojavayê Kurdistanê dema kesek tê serbestberdan li cem malbata wî dibe şahî û dîlan. Ji ber ku dema Kurdên Efrînê têne revandin, malbatên wan umîd û hêviyên xwe dibirin. Ev dîmen jiyên serbestberdana kalekî Efrînî bi navê Elî Nezmî ye ku beriya çend rojan dema şivantiya pezê xwe dikir ji aliyê grûpên çekdar ve hatibû revandin
و dema hatiye berdan malbata wî bi coş û heyecaneke pir mezin pêşwazî lê kir. Li Efrînê zincîra revandina Kurdên Efrînê berdewam e û tu kes ji kiryarên grûpên çekdar bêpar namîne. Kal û pîr, jin û keç, mêr û ciwan têne revandin û tanha hejmarek mezin ji xelkê Efrînê bêçarenivîs in. Roja înaborî 22 meha duyan sala 2019 grûpên çekdar dermansaza Kurd ya bi navê Awaş Samî Mihemed ji gundê Qitmê yê navçeya Şera revand û berevcihekî nediyar ve bir. Li gor jêderan ragihandine ku dermanxaneya dermansaz Awaş li ser rêya berîd li navenda bajarê Efrîna Rojava ye û sedemên revandinê û tûmetên wê nehatine eşkerekirin. Bi tenê beriya demekê hevjînê wê hatibû revandin û pere li hember serbestberdana wî hatibûn xwestin. Roja pênşemê jî 22 meha duyan grûpên çekdar ciwanê bi navê Rûdîn Mihemed Oso ji cihê karê wî li diwara Maratê ku di karê Şîrînahiyê de kar dike revand û tanha tu agahî li ser ciwanê ku ji gundê Qastelê Kêşik yê navçeya Şeraya tune ye. Ji bilî dermansaz Awaş û ciwanê bi navê Rûdîn hejmarek mezin ji xelkê Efrînê revandîne û malbatên wan tiştekî li ser nizanin. Ku ciwanê bi navê Ebdurehman Osman yê ji gundê Çeqalê yê navçeya Cindirêsê ji duyê tebaxa sala 2018 de revandiye. Ku ew mînake ji wan kesan e ku hewlên malbatên wan berdewam e, da ku cih û çarenivîsa kurên xwe zanibin û pêşwaziyê bi serbestberdana wan wek pêşwazîkirina şivanê Kurd Elî Nezmî bikin û di nava malbatên xwe de şah û kêfxweş bibin. Li bajarê Minbic ciwanek dibin eşkenceya çekdarên bi ser peyedê ve jiyana xwe ji dest daye. Li gorî jêderên xwecihî Yusuf Elî Silêman temen 20 sal ye ji berî heftiyekî ji aliyê çekdarên peyedê ve li gel keseke din hatibû zindankirin û ji ber eşkenceya çekdarên peyedî wî ciwanî jiyana xwe ji dest daye. Peyedê dibêje krîzek dil pêre çêbûye û jiyana xwe ji dest daye. Tevî ku nîşanên eşkenceyê li ser laşê wî hatibûn dîtin. Di encama teqîna embareke Gazê lê kampa Holê hejmarek kes birîndar bûne. Li gorî hindek jêderên xwecihî ji Kurdistana Sûriyê ku di encama wê teqînê de 16 kes birîndar bûn ku piraniya wan karmend bûn. Her li gorî zanyariyên ku ew birîndar hatine veguhestin ji bo xestexaneyên bajarê Hesekê ji bo wergirtina tedabîrên tendurustî yên pêwîst. Heman zanyariyan tekez kirin ku ji ber teqîna Gazê di enbarê de agir bi enbara û dewr û berê wê de jî ketiye. Di encam de ziyanên canî geştine dewrûberên derbederên Sûrî û penaberên Iraqî jî. Ji ber rûdaneke hatûçûnê li ser rêya girkêlekê Rojavayê Kurdistanê malbateke Kurd jiyana xwe ji dest daye. Jêdereke taybet nêzîkî malbatê ji arkêra ragihand ku duh malbateke Kurd ji 3 kesan pêk dê bav bi navê Beşar Mihemed Umer yê 40 sal ye, dayîk Şêrîn Xelîl Hacî 35 sal ye, zaroka wan jî bi navê Nêçîrvan e ku ew jî 4 sal ye, di encama rûdanekî hatûçûnê de jiyana xwe ji dest dane. Jêderî her wiha dazanîn ku rûdana hatûçûnê li ser rêya gundê Kortapanê yê ser bi girkêlekê ve hatiye encamdan. Wekû wefadarî ji bo bîranîna Pakirawan Nesreddîn Birhig û canê Pakirawanên Kurd û Kurdistanê rêxistina Almanya ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya îro yekşemê heftemîn sal vegera terorkirina Pakirawanê gotina rastiyê û kurdayetiyê Nesreddîn Birhig lê komeleya hêlîn ya li bajarê Eysin li Almanyayê vejandin û niha jî hîn li dar e. Ev bûneye ji demijmêr yekê piştî nîvro dest pê kiriye û dê heta 5 êvarê berdewam be. Duê çalakiyê de revenda Kurdî û cemawer û tevgera Kurdistanî li Almanya bi vexwendinekî ji rêxistina Almanya ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku beriya niha ji bo wê bilav kiribû beşdarî kirin.
برپرسنا امریکی اشکره کرن کو چکدارین قصده 105 چکدارین رخصتنا داعش یا تروریست رادستی حکومت عراق کرنه لگوری برپرسین امریکی کو افجارا ددوانه چکدارین قصده چکدارین رخصتنا داعش یا تروریست رادستی حکومت عراقی دکن به بهانه کو او چکدار عراقینه جالیه کی دن و جدرکی اولهیج کانالا سومری راگاندیا کو هجمارا وان چکداران 231 چکدار بون او جی هاتنا رادس کرنج بو حکومت عراقی ولات ترکیه آمدکارین خوش بو بریوبرنا دورین لشکری لدورا بیچک لپارزگاه ادلبه لگوری کو جدرکی نزیک جه خالن چاودیریا ترکیه لادلبه اشکره کریه کو ولات ترکیه حاضریا خو جبور وبرنا دورین لشکری لدورا بیچک لپارزگاه ادلبه دکه تاکو چاودیریا دوره بکه اروها سینورکی جه ایرشین رژیم اسد ین بی سروبر لدورا بیچک و ده انجام ده بصدان قربانی کتنه لگوندوار سلامیه ده انجام تقینا ماینه کی پاشماین داعشی ده 24 ولاتین سویل بونه قربانی لگوری جدارین خواجهی بلاف کرنه گود انجام تقینا ماینه کی جو پاشماین رخصتنا داعش یا تروریست لگوندوار باجار سلامیه 24 کارمند بونه قربانی و هجمارک دنجی بریندار کتنه لگوری چالکوانان کو دروژین بوری ده جی 7 سویل ده انجام تقینا ماینه کی چاندیده یا رخصتنا داعش لگوندوار حمایجی بونه قربانیا ماینان دنجما بمبابارانا چکدارین رژیم اسد لسر پارێزگەها ئیدلیبێ gelek ziyan berdewam ziyanên canî û madî durist dibin kan bi hev re bibînin. Alavin ragihandinê balavkirine ku di encama bombabarana berdewam ya rejîma Esed rêveberiya perwerdehî û fêrkirinê li parêzgeha Idlibê sê dibistan rawestandine. Komeleya perwerdehî li Me'aretin Ne'man balav kiriye ku rêveberiya navborî tevahiya dibistanin di nav komeliyê de rawestandiye. Ew jî ji ber ermanckirina rejîma Esed ji bo dibistanan. Ji bo heman sedemê bajarê Xanşêxûn jî dibistanên xwe rawestandine. Biryara perwerdehiyê ji bo girtina dibistanan tê piştî rojekî ji komkujiya ku rejîma Esed pê rabû li bajarê Me'aretin Ne'man. Li gorî ku alavin ragihandinê eşkere kirin ku di nav wê komkujiyê de 5 zarok û jinek hatine kuştin li Me'aretin Ne'man. Ji alî xwe ve rêveberê ofîsa ragihandinê ya rêveberiya perwerdehiyê Mustafa Hac got ku bêhteriya dibistanên li gundewarê Bakur û Başûr û Idlibê îro hatine girtin. Ew jî ji bo ermanckirina sivîlan ya berdewam ji aliyê rejîma Esed ve. Ew bombabarana ya ji aliyê rejîma Esed ve tê encamdan tê wê wateyê ku rejîma Esed binpêkirinê dike dirêkeftina di navbera Tirkiye û Rûsya de. Ji bo avakirina deverekî bêçek di navbera deverin dibin kontrola rejîma Esed de û deverin yên dibin kontrola opozisyonê de. Di heman derbarê de duh rêxistina berevaniya sivîl li Sûriyê amarên qurbaniyên bombabarana ji aliyê rejîma Esed ve di heyama 10 rojên borî de eşkere kirin ku 35 hatine kuştin û di nav wan de 11 jin û 13 zarok bûn. Her wiha 75 jî birîndar ketine, di nav wan de 9 jin û 22 zarok hebûn. Malpera Bas News bilav kiriye ku hêzên Amerîkî li Sûriyê bi dehan tonên zêr ji Sûriyê birine. Her wiha bi dehan milyonên dolar ku hemî ji deverên dibin kontrola çekdarên Daeş dane hev. Jêderekî xwecihî ji Kurdistana Sûriye ragihand ku hêzên Amerîkîyên ku li Sûriyê dimînin bi dehan tonên zêrên çekdarên Daişê dest danîne ser û birin welatên xwe. Bi tenê beşek biçûk ji bo çekdarên PYD hiştin. Malpera Bas News li ser zarê jêderekî xwe balav kiriye ku hêzên Amerîkî di şerê ji navbirina çekdarên Daişê li devera Baxoz li gundewarê Dêra Zorê bi dehan tonên zêran dîtin ku tê pêşbînîkirin ku nêzîkî 5 tonê zêr ku birêya bingeha Kobanî ya leşkerî ber ve Amerîka ve hate şandin û bi tenê beşekî biçûk ji bo çekdarên PYD hiştin. Bingeha Kobanê ya ku li başûrê Kobanê dikeve, firokxaneya leşkerî li xwe digire ku ev çend sal e hêzên Amerîkî li Sûriyê bikardînin ji bo veguhestina çek û teqemeniyan. Her wiha rojnameya Washington Post ya Amerîkî ragihand bû ku çekdarên Daişê li Sûriye û Iraqê pareyên gelek
ji deverên kontrolkirina xwe li Sûriye û Iraqê kom kirine û hemî li deverên dibin kontrola xwe li dêra zorê veşartine. Welatê Îranê ragihand ku ewan li Sûriyê sedê nû ji armancên xwe pêk anîne û hebûn ewan li Sûriyê fermiye ji ber ku li ser daxwaza rejîma Esed derbas bûne. Tevî bombabaran û tubbarana welatê İsraîl li ser bingehên leşkerî yên Îranê li Sûriyê, Îran dibêje ku ewan nod ji sed ji armancên xwe bicihkirine. Emîndarê Encûmena Bilind ji bo ewlehiya netewî ya Îranî Elî Şemxanî ragihand ku welatê wî wê bimîne li Sûriyê heta ku rejîma Esed wê yekê dixwaze. Elî Şemxanî di hevdîtina wî de li gel ajansa Sînim ya bi ser Îranê ve eşkere kir ku wan hinek tedabîr standine ji bo tu ziyanên canî nekeve û nebin qurbaniya ermanckirina bombabarana welatê İsraîl li Sûriyê. Welatê Îran ji destpêka krêza Sûriye û ta niha piştevaniya rejîma Esed dike ji alî siyasî û aborî ve serbarî piştevaniya leşkerî û avakirina bingehên leşkerî. Welatê Îranê dibêje hebûna wan li Sûriyê rawe ye ji ber ku li ser daxwaza rejîma Esed derbasê Sûriyê bûne û dibêje tinê ewan rawişkarên leşkerê li Sûriyê hene serbarî ku riş de li ser hebûna rawişkarên xwe li Sûriyê. Hebûna Îran ji alî welatê Amerîka û gelek welatin din yên Ewropî ve li Sûriyê nayê qebûlkirin û li gorî agahiyan ku Amerîka li gel Rûsya giştiya rêkeftinekî ku hebûna Îranê li Sûriyê kêm bike û gavin ektîv li ser xakê hatine avêtin li gorî çavdêriyên siyasî ji dema ku Îran dorê sînorê Colanê ketiye. Dezgehên ewlehî yên welatê İsraîl hewla nemabûna Îranê li Sûriyê dike ji dema destwerdana wan li Sûriyê. Berdevka Wezareta Derve ya Rusyê di Kongrekî Rojnamavanî de ragihand ku welatê Amerîka rêgiriyê li pêşiya derketina sivîlên kampa Rukban dike û serbar kir ku piraniya nişteciyên kampê dixwazin xwe ji kampê rizgar bikin. Welatê Rûsya Amerîka birêgirî li pêşiya derketina sivîlên kampa Rukban diriya dergehên mirovî yên Rûsî re tometbar dike. Berdevka Wezareta Derve ya Rûsî Maria Zakharova duh di Kongrekî Rojnamavanî de eşkere kir ku wilayetên yekgirtiyên Amerîkî astangiyan ji neşteciyên kampa Rukban re peyda dike û metirsiyê nava sivîlan de belav dike. Her wiha rê li pêşiya sivîlên kampê yên ku dixwazin diriya dergehên mirovî re derkevin digire. Zakharova serbar kir û got ku wilayetên yekgirtiyên Amerîkî bi vê çendê yasaya navdewletî bin pê dike û piraniya neşteciyên kampê rewşawan xerab e û dixwazin ji kampê xwe rizgar bikin. Ew jî li gorî axaftinên Zakharova. Ji aliyê xweva Encûmena Xwecehî ya kampa Rukban biryareke nû derxist û li gorî wê biryarê kesên ku beriya niha diriya dergehên mirovî yên Rûsî ve ji kampê derketine û çûne deverên rejîma Esed ji bilî nexweşa û bazirganan nikarin careke din vegerin nava kampê. Her wiha di biryarê de hatiye ku neşteciyên kampê rastîfişarê ji aliyê rejîma Esed û Rûsya ve tên ta ku ji kampê derkevin û berê xwe bidin deverên li jêr kontrola rejîmê. Di hefteya borî de welatê Rûsya vekirina du dergehan ji bo derketina neşteciyên kampa Rukban bi hemahengiyê li gel rejîma Esed ragihand. Lê li gorî rêveberiya sivîl ya kampa Rukban ta niha çûn û hatin diriya wan dergehan re nehatiye encamdan. Kampa Rukban li ser sînorê Sûriyê û Urdunê dikeve û zêdetir ji 5,000 neştecî li xwe digire û ji ber dorpêçkirina kampê û lawazbûna alîkariyên navdewletî û zehmetiya derbasbûna alîkariyan ji bo kampê ew jî ji ber nakokiyên ku di navbera Rûsya û Amerîka da lê deverê hene rewşa wan têk çûye û roj bi roj rewşa wan xerabtir dibe. Li welatê Swêd neh kesatiyên Sûrî li dadgeha Stockholmê du zeke dadweriyê li ser 25 berpirsên rejîma Esed yên pilebilind pêşkêşî dadgeha Swêd ya navdewletî kirine ku destê wan di kuştin û eşkenceya bidehan ji welatiyên Sûrî de heye. Neh welatiyên Sûriyê yên ku ji zindanên rejîma Esed reviyane û giştine welatê Swêd, dozeke dadwerî li dijî berpirsina pilebilind yên rejîma Esed pêşkêşê dadgeha Stockholm ya welatê Swêd kirine. Bi mebesta dadgehkirina berpirsin rejîma Esed li ser tawanên ku li dijî welatiyên sivîl li Sûriyê encam dane. Pêşkêşkirina dozên dadweriyê ji aliyê welatiyên Sûrî ve li dijî berpirsin rejîma Esed li seranseriyê welatên Ewropa belav bûye.
بتایبەتی لە وڵاتی فەرەنسا و ئەڵمانیا کو divê mehê de 3 kes bi ser rejîma Esed ve girtine û lêkolînan li gel wan dikin. Parêzerê Sûriyê Enwer Elbinî serokê navenda Sûriyê ya lêkolînên yasayî eşkere kir ku neh welatiyên Sûriyê li Stockholm paytexta welatê Swêd dozeke dadwerî li dijî 25 efser û berpirsên rejîma Esed pêşkêşê dadgeha Stockholmê ya navdewletî kirine. Enwer Elbinî dazanîn ku navenda wan bi hemahengî li gel Grupa Qeyser û navenda Sûriyê ya azadiyan ragihandin, serbarê piştevaniya navenda Ewropî ya destûr û parastina mafê mirovan li gel rêxistina berevaniyê di ber mafê sivîlan ya Swêdî li gel hejmarek ji rêxistinên din yên mirovî. Dozên dadweriyê li dijî berpirsên rejîma Esed pêşkêşê dadgeha Swêdî kirine. Bi mebesta sizadana tawanbarên mafê mirovan. Elbinî serbar kir ku navendên mafê mirovan di demaborî de karîbûn biryara girtina rêveberê Sîxuriya Esmanî ya rejîma Esed Lîwa Cemîl El-Hesen derêxe. Bi tometa ku emrê encamdana komkujiyan li dijî sivîlan li Sûriyê daye. Biryara girtin û sizadana Cemîl El-Hesen ji aliyê dadgeha Almanî ve hatiye derketin. Ji aliyê xwe ve dadgeha Ferensî biryara girtin û sizadana her yek ji Cemîl El-Hesen rêveberê Sîxuriya Esmanî ya rejîma Esed li gel Alî Memlûk rêveberê Ewlehiya Netewî ya Sûrî li gel Abdüselam Mahmûd serokê şaxê lêkolîna giştî di Sîxuriya Esmanî ya bi ser rejîma Esed ve. Pêşkêşkirina dozên dadwerî li dijî berpirs û efserên rejîma Esed di dema niha de yek ji çalakiyên rojeve welatiyên Sûriyê yên ku penaberê Ewropa bûne û hêviya wan ew e ku di dema bê de biryarek navdewletî di derheqê girtina Beşar el-Esed serokê rejîma Sûriyê derkeve. Bi vî awayê em gihiştin dawiya nûçeyên xwe em ê carekê dî ser nûçeyan li bîro ve bînin. Devera aram mijara Rojevê Amerîka dixwaze leşkerên Ewropî şona wan bigire, Rusya dixwaze polîsên leşkerî lê bilav bike û Tirkiye dibêje divê dever dibin kontrola wan de be. Diyardeya cudabûnê di nava rêzên Qesedê de bilav bûye. Herî dawî jî berpirsekî wan li gel 16 çekdaran li gel kujmek dolar derbasî Iraqê bûne. Revandina welatiyên sivîl bin pêkirin li Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam e. Her şad û bextewar bin.